Kmieni l-erba' filgħodu il-Prim Ministru Robert Abela sebaħ fl-imtarfa fir-Residenza Villino Marija, residenza li tilqa' fiha persuni b'diżabilità. Hawnhekk il-Prim Ministru kellu l-opportunità li jkompli jiltaqa' ma' diversi ħaddiema li direttament jikkontribwixxu fil-ġlieda kontra l-pandemija. Fost diversi ħaddiema hemm dawk ta' Aġenzija Support li 31 minnhom qegħdin jaħdmu u jgħixu f'din ir-residenza minħabba l-imxija tal-coronavirus. Dawn il-ħaddiema joffru lill-klijenti tagħhom kwalità ta' ħajja tajba sabiex jgħinuhom jgħixu ħajja indipendenti permezz ta' programmi mfassla skont l-abbiltajiet tagħhom. Apparti il-ħaddiema preżenti, il-Prim Ministru sellem ukoll lill-klijenti fejn wieħed minnhom offra rigal lill-Prim Ministru bħala element simboliku ta' kuraġġ f'dan il-mument. F'San Vincenz de Paul, Dr. Abela kien milquh minn diversi residenzi fil-galleriji u bosta bnadar ta' Malta u oħrajn bqgħu salla fuqhom. Il-Prim Ministru tkellem mal-ħaddiema tal-isptar li jieħdu ħsieb madwar 1100 anzjan fi 33 sala differenti. Dr. Abela rringrazzjahom tas-sagrifiċċji li qegħdin joffru f'dan iż-żmien ta' sfida. Il-Prim Ministru kien akkumpanjat mill-Ministru Michael Falzon u s-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis.